FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka run of 32 khelme ka niya heta hian ni zana Spain in lanin tukin zinga Portugal anin lan boka hemi chungchang hi tuntuma hian kan soizaw vele don ani ni zana Los Angeles Stadium a mi pui sing sari zali somkwa pani pungkhom ma a Spain le Austria anin machona he match hian Spain hian 4-1-2-3 formation mangin goalkeeper Unai Simon an bulatana defender hian left back Marco Correa right back Pedro Porro center back Aymeric Laporte le Cubarsí te in kopin midfield hian Rodri an defensive role achang lea abula hian Barcelona player pani Pedri le Dani Olmo ten bultan bokin tlarma a center forward Mikel Oyarzabal bokin bultanin dinglama Lamine Yamal an athlopa veilama Alex Baena an athlop bokani Austria hian an formation ti danglam big lovin huai takin Spain hian machona 4-2-3-1 formation an mang tlar hnung lama Conrad Laimer David Alaba le Kevin Danso ten hawin tlar malam puya ti chakzual turin Marcel Sabitzer bulatan thei boka Austria hian Spain laka hian adoi zoka tan antum big hau lavani ti chuan farsa fan tan ta a Argentina po norchiam ngam tu Austria an la huai sen renga Spain laka ball then ngamin ball an chanin an fima chi ai mi lavin an khel Spain in ball changtam jok ma sela chance tha anin siam thei mai lova a lawam theilai tura Austria hian dan an hretlat zel ma se hydration break azova Spain an thazual sot an golbo anazual ta hleya minute somni pakwana akalmek tia Lamine Yamal chevel munam lutukara Spain ball in pass fingzet khata tanga Dani Olmo an akhung man teuzia te kha Austria defenderin aron khalman shrama heta Austria in corner an choi hi Lamine Yamal an petin an defender Cucurella an apet goal zuya an lom man viau Mase Rodri Laporte le Cubarsí te Austria goalkeeper omna bora an lo tal na hreta an lo fola wangin goal hi pomsak an ni lo hemi hnulok hian Yamalan a ball thiam hang tangka in goalkeeper tan na asiama heta ball kal zela hian Oyarzabal an pet goal tuma goal lama asot Austria goalkeeper ina adhan sak phei khachu pui takani Spain hian an nor na tial tiala minute samthum parukna goal an khung ta nge attacking third Pedrian ball alu pui nuin Velam sira apasa Marco Correa an changin penalty area alirin across zui Mikel Oyarzabal an vengtu mumal nei lovin all samzetin apen ngala Austria goalkeeperin abo man lo kul takin gola alir luta Spain hian an center forward Mikel Oyarzabal goal khung mangin ma an ruai hemi nu hian Spain bok chungnung zelin an nor ngara Dani Olmo ke atanga chance tha chuak thin te Pedri ball semzai thiam lutuk le Yamal thiam lutuk te kha Austria tan chuan ne om tak turania veilama Alex Baena le Cucurella in thlop thalutuk te Austria in ball an chana Rodri le athian ten tlar hnung player ten press ngala ball an chu sak zung thin te kha Austria tan chuan harsan na siam bel tu atling Lamine Yamal an ball chan khan Austria defending kha anging loi zela Austria player ten mal le mala an ngam meu si lova dinglam sira nataka norin ball alu pui thina kha wang khan Austria defending kha atom deuh tok thin an mani goal naile zwala an back suau thina kha Spain khan an tangkai pui viau zel achan chu Austria penalty area naile zwala rangzokin anin song nget thei thina Austria tan khan chua deta in siam rem don poin a harsa zwal tlat to zel farsa fa hian hun top don naya Austria hian an norvelea ma se Spain in bolak sakin an counter ngala heta hian Alex Baena le Dani Olmo ten Austria defending thiatumin ball anin pasa Austria player in Alex Baena titluin free kick achoya penalty area atanga ahlat lo awangin Austria tan chuan lawam thamani ti chuan free kick lo chuak tu Alex Baena hian petin apet goal teuhlea goal kham aper heta ball per Spain le Austria player ten anin chuna lama Lamine Yamal an chance tha anei pha a goal ngei don emoti to lain Austria goalkeeper in puisetin alodan sak safe thabik ati lo theilo Spain hian an nor na leya an nor tom thei viau boka ma se goal ero khung bel talavin hun chan vea hian sikhat fain ma an ruai second half ti Ralf Rangnick an substitution asiama tactical change anei ti athia thiam thei ngal 4-2-3-1 formation atangin 4-4-2 formation a aleta tlarma player pani mangin Spain nor atum ma se atifu hlei thei lova Spain bokin ball an changtama second half a hian minute samrukna a Austria hian an chance masaber an neya Marcel Sabitzer veilama tanga avor Kalas Zichan atawa atau sang ta hret thung
Austria tan Lamin Yamal annok chun zom zela Austria player te ala hek tam thin le hetiang ka rai he mini samruk parukna a Spain hian goal khung bel ta bokin a khung tu chu Pedro Porro an right back ani Porro hian Spain senior team ta na a goal ma saber ani awangin atan alu zual bok he goal an khung na tura an team work thatak kha mu mai chi ani lawa Spain hian attacking chumikal zela chuan veilam sira Alex Baina an bola changa goal nai zoka om deni Olmo apas Olmo an goal lama pen ngal tu Marcela an lo chil mana heta bol per hi ma Kukurea an changin harsa takin atlo man shama chu Alex Baina bokin changin akhal lut le deta veng tu nei lo tlan lut thaim em mai Pedro Porro tan du thu sama thain acrossa Porro hian atau goal chiang le Austria goalkeeper tan khan dan ngaina om lo shim Spain hian Sydney Fire ma an roi nu hian an player tangkai le tho lok tak Alex Baina le Dani Olmo te an la chuaka Ferran Torres le Merino te an lutir Yamalan goal khung tum viau Marcela avan doi chun zom zela khung tewa atluana goal line thru la changa David Alaba an alodan sak phei khachu a ui zual khopang Austria captain David Alaba khan a teammate a hau shep maya Spain in an attack na khan ventur veng thalawa lo om kha angai thei thak lawa experienced player hian in khelaya a hau chiam mu khan ami wap anadon ti achiang reng minute samriat pakwana veng tu nei lo Kukurea an veilam sir attacking area a bola changa Austria defending a pher le Oyarzabal fingzetin chet alazuya ma Kukurea an veilam sir tangin toklutukin ale shula bola cross zui goal ma a penalty area a Oyarzabal ti boitu nei mi alavin zalen takin bola changa voi khata golama petin Spain goal thumna olsam takin akhungta ani heminu hian goldang lubel talavin Spain hi sithum fain anchak he mecha hian Spain hian ball an chan tamle in khel an thunun pia lama ball an chan lavin an press na jok shrimshima team pahnia hian ball an chan lolaya chan let le watuma beina sa jok ni in Austria laka hian athalama an chungnung tluan para an thiam dan takin passing skills sa an sana mangin Austria hi an tukzal he mecha hian Austria khel that lai bera soi thei chu first half tirlam hydration break nei ma kha niya khati lai khachuan Spain attack kha andang tha thei fuwa ma se hydration break zo atang khachuan anin khan lo lutuk tama ma tluan thakani he mecha hian Spain goalkeeper Unai Simon hian na hau tak anei me ulawa hadam takin a khel tluan ve ani deuh ber maya ti hian Spain hian kumin World Cup a match li an khel tuwa voi thum chakta in voi khat draw an neya goal an la chua mi alo Mexico nen chau goal la chua mi alo om chun an ni Spain hian World Cup a hian kum sang ni soma an champion nu khan second round kan ti mai thin knockout round ma saber hi an pal tlang thei ta reng lawa kumina ero result tha nei ta in second round an pal tlang ta phota knockout round ma sa an chakta ka wang hian kumin World Cup a round thumna round of 16 anin hlang kai ta ani he mecha Spain ta na tho lok tak Mikel Oyarzabal goal ni khung tu hi Real Sociedad player ni in Spain in number 9 striker pa ngai aya an rin jok ani na a rin tlak ani zia alantir le ta a kumin World Cup a match ma sabera khan amo phurna len zo lovin chance tha anei a khorala Cabo Verde nen gol khung lovin ani ne to kani kha khami nu khan amo phurna ken tel goal apaya ni ti lan tirin match li a khel to tangin goali a khung ta der mai Mikel Oyarzabal hian tun season B ka hian Spain tan match som pahni khel to in goal som pahni akhunga assist panga nei tel bokin match som pahni atang hian goal contribution hi som pasari te meu aneya Spain tan hian bultan tua tel lo chi po ani lavani Austria laka Oyarzabalan goal ni akhung te hi ma Kukurea siam sak ve ve ni in he defender tangkai tak hian assist voi ni nei team tan atho lok le he mecha player of the mecha an thlan Lamin Yamal ero ahun alain herchuak lo dewa chemoi thin le Marcela goal khung tum viau bok Marcela remchang anei thata po alawan duai tlat maya he Spanish rol thar kum som pariat mi chau hi Spain hian apar chua hun an ngak meka group stage a goal khung atok lova knockout round na goal apai telangai chumi tur chuan round sang zoka mabak ala oma Lamin Yamal hian aman tangkai ve ngei to atulang Spain goalkeeper Unai Simon hian FIFA World Cup a azonin match nga chung goal chua lovin clean sheet anei ta a kum sang ni somni pahnia an match na nung ber Morocco an machon khan goal chua lovin a clean sheet a penalty shootout a zok an tlomani kha tichon kum ina hian match li khel vele to in clean sheet anei 5 veka
FIFA World Cup hian azon zatin match nga chung gol chhual lovin gol aveng himta ani heiwang hian FIFA World Cup chanchina kumsang khazakwa somkwa Italy goalkeeper langsar tak mai Walter Zenga an record asiam FIFA World Cup azona match nga chung gol chhual lova gol aven him record kha Unai Simon hian ani rualta ani tuna hian Unai Simon hian minute zanga sompako chung FIFA World Cup hian gol achhual lo towa Italian goalkeeper record holder Walter Zenga khan kumsa khazakwa somkwa khan minute zanga sompasari chung gol chhual lovin aveng hima kha ai khan Unai Simon hian minute angjong chuan gol aveng him rei to jok ani Spain le Austria big chu ti khan du tok ta ila tukina run of 32 match avek Toronto Stadium mi pui singli sangthum samthum paruk pungkhom ma a Portugal le Croatia anin ma chon velea Portugal hian 4-2-3-1 formation manga bultanin goalkeeper Diego Costa an bulatana defender Mendes João Cancelo Ruben Dias le Renato Veiga te in kopin midfield hian Vitinha le João Neves anin kop boka anma hian Pedro Neto Bruno Fernandes le Rafael Leo ten bultanin Tlarma Cristiano Ronaldo an team captain Amal Tlatani Croatia po hian 4-2-3-1 formation vek an manga anni hi Ivan Perisic le Luka Modric ten la hau thein Perisic hian left back bulatana right back bayan player poimo Stanisic an bulatan boka tichuan midfield hian tonrian nei tha Luka Modric le Mateo Kovacic te in kopin anma Baturina Susic le Vlasic ten bultanin chumi hma le chuan center forward senior player jingami ante Budimiran bulatan bokani he match hian hun tirlama tangin Portugal hi an hlawom ngala veilam sira Rafael Leoan atlan chakna mangin defender apal tlanga gol naya tlan lut Bruno Fernandes pass zuin Bruno hian akhung teu hle a goal shot Croatia goalkeeper in thatakin alaudan saka ball per le ngal Marcela Croatia player ten anlo block sakman Portugal game hi hun tir phata tangin atang ngal phata Mase amor bok lama antifu mai theilo Ronaldo an free kick atangin chance aneya apet thatok lova set piece atangin Renato Veiga an tau goal na chance aneya atau thatok lo bok farsa fa hian Portugal in ball anchang tamzo ka Croatia hian counter attack atanga chutlet an tum thung Mase an be sei goal an khung lo ve Croatia hian ball an chanin mualaya soive thin Marcela an chang rei hlei theilova an attacking play athatok lo boka chance an siam chua tak main Portugal lam hian ball an lak sak le nge thin Portugal hian ball changtam dai zokin nor na zok dai Marcela an nor na dan akal khat leya Clarlai player nei tha midfielder fingle ball pass thiam tak nei siin an attacking player alaya an hlawam lo hleya asira ding le veilama ball an da tam hle asira tanga cross ball an nei mangin goal khung an tuma chutiang chuan asira tang lirin an nora Mase an kal khat ema wangin kongdanga an hlawam lem lo tichuan goal lut lovin first half an khel zowa second half hian hun tira Croatia hian Budimir aya kumsomni pathumi thazazok Matanovic an lu tira Freiburg striker hi matonga an mang second half an tana minute thumna leka Kovacic an thazeta ball lu puin Croatia tan akhung teu hle Portugal goalkeeper Costa an alaudan sakmana Portugal hian corner choin he corner hi he matcha Croatia ina corner an hlo chuang masak ber ania Mase an mangtang kai lo minute somnga pathumna Croatia in aneteka penalty area dinglama Portugal player ten anchil ngam si lova Bayan players Stanisic an athian te thlopin asira alo pota ball achan nuin goal lama acrossa Portugal center back Ruben Dias an atau phak lo chia abula om Cancelo an tuma aveng lova chet labokin aventur Perisic azalen tadai maya Cancelo hian ball a clear theita box si lo Perisic san ball changin goalkeeper kapkara apet goal zuya Portugal lam an hoi hai hleya Croatia fans lom thomin stadium chung afan thung anu loka Croatia bokin an khung bela Portugal an tadonani hi ti rilruwa alo om ngal Mase offside awangin an goal ni nani theitur hi pom ani talawa anuwa Portugal winger Rafael Leo an remchang nei velein goal kham apet per dop maya awan nei tok lo bola per chuak hemi nu hian Croatia tan Perisic bokin counter attack atangin chance anei velea Mase Portugal goalkeeper Costa an thatakin alaudan sak minute samruk pakhanna Ronaldo aron lang lol maya long ball amu mangtangkain rang takin goal lama atlana thataka ball la in Croatia goalkeeper tan dan theilo tok velin apet goala
มาเซอโกลโลมันโลออฟไซด์โกลนี่ VAR เอ็นนนอันนี้นูอินโรนัลโดฮีออฟไซด์ตีฟิอาอันนี้ยาให้วังเฮียนโปรตุเกสเฮียนอันสิพุรอันสู้เดโมอันนี้ที่มันนาอินอันสิพุรอันสู้ตาลาวามินิสมรุกปฐุมนาโปรตุเกสเฮียนเพลย์อาร์ปาลีงดไหมอารวลินอันหันทากเตเรงาโรเบร์โตมาร์ติเนสันเองตีอตุมเชียจากอมขบินวยขตาเพลย์อาร์ปาลีงดอัทากันนี่วิติเนียเปโดเนโตบรูโน่เฟอร์นันเดสเลโจคันเซโลเตอัลชวกมากาเนลสันเซเมโดบาร์นาโดซิลวาคอนเซซาโอเลกุนคาโลรามอสเตอลูตีราเฮมินูล็อกเฮียนกอนรัตงาบอลกาลาราฟาเอลเลโออันจันส์ชาอันไอเวเลียมาเซอโบเปเลเฮติไลทิลเทงาเฮียนเรนาโตเวกาอันบอลตาตุมาเจตอลักลายินโครเอเชียนเพลย์อาร์วลาซิซันอเวนนาลามาอฟอลเงยินอันเรีย VAR เอ็นนนอันนี้นูอินแมตช์เรฟรีอินpenalty spot akok tamaya Portugal tan sipur sunna chance tha ain her chuak minute samruk pariat na ania Ronaldo an mo phurna la in apet goal chiang hle FIFA World Cup knockout stage cha a goal ma saber ni turin le Portugal sipur sunna goal ni turin apet goal ani second half a hian Croatia in an khel dan phung anti danglam sheta he an gameplay na hian Portugal antal boile thin Croatia counter attack a hlawoma an goal bo anna thin bok heti lai hian Portugal point ma an son ve thau boka chu chuan in khel ti munom zualin first half le second half hi chu match dang dai angmaya in thlau ani pha second half a hian Portugal bokin ball an changtam zoka ma se Croatia in an defense ngai thalovin an inven pui thaleya heti angkara hian Croatia hian nataka chule tin mual lai veilama Kovacic an ball achanga thui tak khala ball asiam rem nuwa gola petin Portugal goalkeeper in alo khoi per leka goal ban per zuin ball a per le tani heta ball kal zela Croatia hian chance nei zui lein Kovacic bokin a mor boka Portugal goalkeeper Costa an alodan sakle man sham heminu lok hian Portugal forward second half a lut Matanovic an penalty area thazeta ball asiam rem nuin goal lama apeta Portugal chandam tu chu an goalkeeper bokani Croatia game a thatial tiela Portugal in defense a ti sual an tummi alo boka ma se minisomria na Croatia ball finglu tuk veng zo lovin Renato Vega an achan Susic achua Susic hian apet goal tamaya Portugal tan lo thonna azual ngal ma se Susic hi alo offside awangin goal khung hi pomsak ani talawa heti live hian Portugal kai hroi tu Roberto Martinez san Ronaldo lak chua mai du in rohman na asiama ti chuan la chuak tange nge in Roberto Martinez hian Ronaldo hi Ruben Neves mangin athlakani hun top don nai goal khat ve ve khunga ani ne tok mek laya forward player la chuaka midfielder adalu dai hi then khat chuan makan ti mai thaya ma se ama a substitution asiam to nen khan tang kopin formation pa ngai tak 4-3-3 4-2-3-1 anga in rem fel le thei turin asiam remani ti aria thiam thayani ti chuan Ronaldo alak chuan nu in Portugal tlar malama Conceição Goncalo Ramos le Rafael Leote anin kopa Ronaldo tel lava goal norin Roberto Martinez hian chak thei ain beisei ti chuan corner atanga ball kal Renato Vega an tawin Portugal ma hroi puina rem chang aneya ma se tau thatok lo le in rem chang anei a khorala Croatia lampoin chan siam chuak ve zelin minute somriat pakwana a Susic dinglam sir atanga ball a thlo phei goal nai takatanga pasalisan alo tau kha awahan goal teute reng goal zone a kalngat sela chuan a goal ngein arin om ma se goal pona achuak ta chia chia ti chuan hun pa ngai zawa minute som pek bel niin Croatia in an winger Vlasic aya Josko Vardiel defender an lutira in venlam an uluk zualti a thria thiam thei Portugal in ball an changdeu chot towa minute som kwa palina Rafael Leo ball for defender pani karatangin Goncalo Ramos an atau goal ta lol mai Portugal fans lom out home in stadium afan chuaka Croatia ero lungai na le nual na in atuam ngal antan huntam aum to si lava Kovacic la chuakin forward player Kramaric andalut ngala choble chila attack na thei dan tur bera in siam rem ngal an ngai awangin player tam zogin attacking area an luang ngal thupa thei top chuain Croatia hian an beilet ngal ma se antan a har zual towa pressure sang box si hun tlem to takin pressure sang abel chale zela hetiang kara hian Portugal hian back 5 mangin thatakin anin veng box ya hei hian Croatia tan har satna abel cha ani ma se beidong lava beitu an hlotling thin ang hian Croatia in an hlotling ta anin ngaya additional time minute som pathumna
มินิตจาปฐุมนะอันนี้จุตาจวนเวลัมซีระจังอาบอลันวอร์มาตานอวิชันอัตเอาเปียลเซวาปัสลิชันเลวดังเปียร์เลยินเฮตจังเฮียนจอสโกวาร์ดิโอลันกอลคุงซุยินลิมลอมนาสังตะกินโครเอเชียอัตวมงาลเอดิชันนัลไทมินิตสอมอันนี้ยามินิตสอมปฐุมนะกอลันคุงอาอันตันจวนลมตักเตียลมนาจีอันนี้เลวชิมเอ็กซ์ตร้าไทมันเทงไงโดนนี้อินอลังซุยามาเซ VAR กัลกลังยินทิลเทงเอนดิกอังไงตัดลัดไหมมาตานอวิชันบอลอัตเอาคานเรนาโตเวกาบอลินเปราจุมีเปราจังจวนปัสลิชันบอลดังเปรเวเลอินจอสโกวาร์ดิโอคานอคุงตาอันนี้ยาเฮมียาเฮียนมาตานอวิชันบอลอัตเอาคานปัสลิชีออฟไซด์โพซิชันอาเลวอมจุนีอินเอ็นทัวขจวนมาตานอวิชคานบอลอัตเอาฟูเจียเหล่านี้มาอินอลังามาเซบอลาเซนเซอร์อมคานอดิเทกเมียววาข้ามาตานอวิชันบอลอัตเอาฟูเงียนีติเฟียตูเรียนเลจีต่อเมียละวานีข้าเตียงอันนี้ตากาเพขจวนออฟไซด์ข้าห้ำเหล่าไทยอันนี้ตะละวาโปรตุเกสอันวานในโครเอเชียอันวานด้วยตัดทุงอันนี้ติจวนกอลดังลูเบลตะลาวินกอลชัวมาสจอกโปรตุเกสเฮียนกอลนี่กอลขัดินโครเอเชียฮีอันเลทัลตากุมซักในสมปริยดวอลคัพไฟนัลิสกุมซักในสมนิปันนิวอลคัพเซมิไฟนัลิสนิบอกโครเอเชียฮีกุมินวอลคัพอาจวนรันอัฟ32อัตังินอันตลาตาโปรตุเกสเฮียนไฟนัลลูตูรากงดิกโจเซลินรันอัฟ32อัตังินรันอัฟ16อันอินเป็ดไกตารันอัฟ16อาเฮียนสเปนอันมาชอนโดนตาอันนี้เฮเมตซาเฮียนเอดิชันนัลไทมินิตสอมเป็กเบลอันนี้นาอินอันเคลเบลซงฮีมินิตสอมปักวาอันนี้ยาจูวางินมินิตจาเคลเทตูรังไงค่ะมินิตจาสอมปักวาเตเมวอันเคลติงตาอันนี้คริสเตียโนโรนัลโดเฮียนอันทีมเมทินการอุบิเหตุวางาบอรัลตาโจตาอันเชเรงตีลันตีรินโจตาฮักทินนัมเบอร์สมนีประคัดอาหาหลังสาร์ตะกินเคลมัวลาอาหัดชัวกาเฮบากาเฮียนทีมปุ่งปุยนท่าอันลาคานโรนัลโดเฮียนโจตาอันเชเรงตีลันตีรินโจตาฮักทินนัมเบอร์สมนีประคัดชวนนะโปรตุเกสเจอร์ซีอปอดปาร์บกันิคาเฮเมตซาเฮียนเพลย์จะชับเบอร์เพลย์ออฟเดอะเมตซาคริสเตียโนโรนัลโดฮิตลานันียาอันนี้เฮียนริโกทาร์เซียมตะบกินฟีฟ่าวัลคัพน็อกเอาท์สเตจากอลคุงเทยอุปเบอร์อันนี้ยากุมสมลีประคัดเลนิจาสมลีปัสริยาอุปานีอินเฮริโกทีอาเซียมันีเฮบากาเฮียนริโกดอาเซียมทาร์ดังเลจูฟีฟ่าวัลคัพน็อกเอาท์สเตจาเอาท์ฟิลด์เพลย์อินลันเทยอุปเบอร์ริโกดอันนี้ยาเอาท์ฟิลด์เพลย์กันตีจวนกอลคีปาร์อันเตลเลวตีเชตาอิลากอลคีปาร์ตีเลวโพสิชันดังซงหัวมเฟกินสุดที่งาจวนฟีฟ่าวัลคัพน็อกเอาท์สเตจเคลเทยอุปเบอร์ริโกดทาร์โรนัลโดเฮียนอาเซียมตาอันนี้เฮบากาเฮียนโรนัลโดเฮียนตุนมาอัลติเทงไงเมียเลวติเทยตะบกินฟีฟ่าวัลคัพน็อกเอาท์สเตจากอลคุงเวตาวอลคัพอเคลมาสักวยงาขจวนน็อกเอาท์สเตจากอลคุงไงเลวชิมมาตุนจุมาน็อกเอาท์สเตจากอลคุงฮีอาตานโปอลุดนะอัจวลบิกเลโอเมอาชันจูอามาจงอาอลติเทงไงเลวอติเทนะอันนี้ตากวางินอาตานโปเฮียนไงหลุดเลตลากอันนี้โรนัลโดฮีตูนาเฮียนกุมสมลีประคัดมีอันนี้ตัวเฮติจุงเฮียนฟีฟ่าวัลคัพเคลเมกาเฮียนเพลย์ออฟเดอะแมตช์จอยมอยนะวอยนี่อดงเดียร์ตัวกุมสมลีประคัดอันนี้นูโปเฮียนแมตช์อเคลาวัลคัพเลเวลาเมวโปเพลย์จะทับเบอร์จอยมอยนะอัลดงเทยตลัดอันนี้เฮียนเพลย์สเปเชียลบิ๊กเทนในสังบิ๊กอันนี้ที่ฮีอติฟิอาทาร์เลโอเมเอ็งโปนิเซลาที่เฮียนฟีฟ่าวัลคัพสังนิสมนิปารุเคลเมการันอัฟ32เคลตูระแมตช์ตัมโซเคลโซอันนี้ตารันอัฟ69มาชอนตูเตโปเอ็งมจัดอันเชียงโตจุงเตจูสวยกายตลกอีลารันอัฟ16เฮียนปารากวัยเลฟรานซ์อันนี้มาชอนโดนาแคนาดาเลโมร็อกโกอันนี้มาชอนโดนบกาอาจักจอกเวฮีควอเตอร์ไฟนอลอันนี้มาชอนบกังที่จวนรันอัฟ16โปรตุเกสเลสเปนอันนี้มาชอนโดนาUSA เลเบลเยียมอันนี้มาชอนโดนบกาอาจักจอกเวฮีควอเตอร์ไฟนอลอันนี้มาชอนซุยโดนอันนี้ที่จวนรันอัฟ16แมตช์ดังบราซิลเลนอร์เวย์มาชอนโดนินเม็กซิโกและอังกฤษอันนี้มาชนโดนบกาอาจักจอกเวควอเตอร์ไฟนอลอินมาชนตูร์นิบกินรันออฟ16แมตช์นี้ดังอินมาชนตูร์เตเอโรจันอินเลนักตุกลามาเฮียนอันติเจียงโดนชาวานีอินเอลนักลเมกาเฮียนเฮทูบัวไซไลเฮียนรันออฟ32แมตช์สวิตเซอร์แลนด์และอัลจีเรียอันนี้มาชนเมกาที่จวนจันอินเฮียนดาร์สองประคันเลจันเวียออสเตรเลียและอียิปต์มาชนอินนักตุกจิงดาร์ทุมและอัจันเวียอาร์เจนตินาและกาโบวาร์เดอันนี้มาชนโดนานักตุกจิงดาร์ซาริยาโคลอมเบียและกานาเตนรันอัฟ32แมตช์นั้นนุ่งเบอร์อันเคลโดนบกานีโอเลขัดจินขาตุนจุมากันตอปิกกันสวยจาวไทยนะจูนิเวเลพอตโรเซ